Pozdrav, hvala što gledate ovaj video. Ako se pitate kakav će biti SEO u 2025. godini, onda ste na pravom mjestu. SEO u 2025. godini će biti radikalno drugačiji nego ikada prije. Zašto? Na temelju mojih analiza, prepoznavanja trendova i iskustva tijekom planiranja ovog videa, shvatio sam da su moja predviđanja za 2025. toliko neobična, da sam se zapitao je li ludim. Kako bi se uvjerio da sam još uvijek pri zdravoj pameti, odlučio sam prikupiti mišljenja zajednice o tome što vi, dragi gledatelji, mislite da će se dogoditi sljedeće godine. Ono što sam otkrio, da su mnogi od vas dijelili slične osjećaje. Postaje sve zanimljivije. U ovom videu podijelit ću s vama nekoliko svojih ključnih predviđanja o tome kako će se SEO transformirati. I ono što je najvažnije, što morate učiniti da se dobro pripremite za 2025. godinu. Razgovarat ćemo o umjetnoj inteligenciji, novim signalima za rangiranje na koje se trebate usredotočiti, ogromnim tržišnim prilikama koje su trenutno dostupne, antitrustnim tužbama s kojim se suočava Google, te utjecaj na manje web stranice izdavača. Prvo, želim napomenuti da moja SEO agencija Marketing za sve nudi besplatnu reviziju vaše web stranice do kraja ovoga mjeseca. Da biste dobili besplatnu reviziju, posjetite marketingzasve.hr kontakt i unesite svoje podatke u obrazac, a mi ćemo vam reći što možemo učiniti za vas. Sada se vratimo na video i našu današnju temu. Krenimo s raspravom o čimbenicima i faktorima rangiranja na koje se trebate usredotočiti u 2025. godini. Posebno u usporedbi kad gledamo sa prethodnim godinama. Predviđanja broj 1 za SEO 2025. godine. Transformacija vaše web stranice u brand postaje novi fokus. SEO publikacije već godinama naglašavaju važnost tretiranja vaše web stranice kao brenda. Taj koncept nije nov. Ono što jest novo, da SEO stručnjaci sada koriste konkretne podatke kako bi dokazali da Google preferira brendove. Što više, dokazuju kako Google utvrđuje je li vaša web stranica brend ili još samo nekakva SEO prevara. Nedavna studija korelacije iz SAD-a i njihovih istraživanja pokazala je da su pobjednici ažuriranja korisnih sadržaja oni koji imaju veći omjer pretrage za brendom u odnosu na povratne veze. S čime se slažem kao i mnogi od vas u zajednici koji se bave sa SEO. Ne pokušavam umanjiti naše sposobnosti opažanja, ali prilično je očito. Samo pogledajte rezultate pretrage za najbolje dodatke prehrani, gdje dominiraju mega brendovi poput Naturaleta, DM-a i slični. Po mom mišljenju, ključni faktor koji Google koristi za određivanje je li vaša web stranica brend jest volumen pretrage brenda. Je li ljudi zaista pretražuju DM prehrana, Naturalent dodaci prehrani i slično. Prema mom mišljenju, najbolji način za generiranje volumena pretraživanja brenda je ići multikanalno s prometom, što nas dovodi do sljedeće mogućnosti i sljedeće predviđanja za 2025. godinu u SEO. Raznolikost prometa postaje sve važnija kao faktor rangiranja. Jedini izvor prometa SEO-a postaje manje pouzdan za određene vrste web stranica, pa je raznolikost ključna. Aktivnost na drugim kanalima, poput video sadržaja na YouTube, e-maila, društvenih medija, PPC oglašavanja i slično, značajno mogu poboljšati vaše rezultate za SEO. Moje sljedeće SEO predviđanje je da će Google sve više se oslanjati na korisničke signale u svom algoritmu. Iako je Google uvijek tvrdio da ne koristi podatke o klikovima, nedavni proboj u njihovom kodu otkrio je modul nazvan Nav Boost, koji se fokusira na signale klikova. Korisnički signal koji smatram najvažniji je završetak cilja. Kada korisnici kliknu na vašu web stranicu, je li oni ostvaruju svoje ciljeve? Sadržaj i veze ostaje im osnovni faktor rangiranja u SEO, ali vrijednost sadržaja opada.
dok vrijednost veza raste. Google je preplavljen AI sadržajem, a svaki dan se objavi milijun i milijun blogova. Kako bi se nosio s tim, Google će se ponovno osloniti na veze, kako bi procijenio kvalitetu toga sadržaja. Moje sljedeće predviđanje za SEO u 2025. godini odnosi se na AI tražilice, koje će početi značajno preuzimati tržišni udjel od Googlea. Mislim da je to jednostavno bolje iskustvo pretraživanja. Odmah dobivate odgovor na svoje pitanje, umjesto da se suočavate s popisom od 10-ak nekih linkova na web stranicama. Uz to, nedavni gubitak Googlea na antitrustnim saslušanjima koji su bili u SAD-u čini dosta ranjivima. Ako korisnici počnu prelazi na AI tražilice, tome dovodi do mog sljedećeg pretraživanja za 2025. godinu. AI SEO će postati baš ona prava stvar za optimiziranje vaše web stranice kako bi se pojavila u AI rezultatima pretraživanja. AI pregledi će sigurno biti potpuno implementirani do kraja 2025. godine. Google je snažno uveo AI preglede u rezultate pretraživanja, ali su ubrzo povukli taj potez zbog raznih grešaka. Ove greške postaju sve ređe, pa pretpostavljam da ćemo do kraja 2025. godine ponovno imati AI odgovore posvuda na internetu. AI sadržaj nastavlja dobro funkcionirati, a skalabilnost sadržaja doseže jednu novu razinu. Iako je OpenAI tvrdio da je matematički nemoguće razlikovati AI generirani sadržaj i ljudski generirani sadržaj, Googleove smjernice o AI sadržaju naglašavaju da će nagraditi visoko kvalitetni sadržaj, bez obzira na način proizvodnje. Moje SEO predviđanje je da će generacija AI sadržaja evoluirati na sljedeći način. Umjesto da kreirate članak, jednostavno dodate podatke o svojoj web stranici, software će odrediti najbolji sadržaj za koji biste se mogli rangirati, napisat će ga za vas, ažurirati stari i zastarjeli sadržaj, a sve što trebate učiniti je postaviti svoj nekakvi dnevni budžet za taj AI software. I na kraju, affiliate SEO stručnjaci će se diversificirati u e-trgovinu i lokalno generiranje lidova ili onih izgleda, potencijalnih izgleda. Vjerujem da je affiliate SEO najteža kategorija SEO-a koja postoji trenutno na tržištu. Ali s obzirom na trenutne izazove s kojim se SEO-i suočavaju, mnogi će se okrenuti e-trgovini i generiranju lidova kao alternativnim izvorima prihoda. Sljedeće predviđanje, unatoč tome što SEO postaje sve teži i teži, oni koji ostanu, koji budu uporni u ovome poslu, nastavit će zarađivati sve više i više novca. Otkad radim SEO, postoji nekakvi predvidljivi obrazac koji se uvijek događa. Ljudi rade svoj SEO, rangiraju web stranice, dobivaju klijente, zarađuju novac, a zatim Google ispusti nekakvi novi algoritamsku bombu i mnogi ljudi padnu u nekakvu depresiju i izađu iz ovoga posla. Nemojte izlaziti iz ovoga posla, budite uporni u SEO, višestruko će vam se isplatiti u 2025. godini.